Srpska napredna stranka je u poslednjih 9 godina samo novcem koji je dobila iz budžeta mogla da finansira rad 38 političkih partija i pokreta. To pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. U ovom periodu SNS je prihodovao oko 49 miliona evra, dok sve druge partije, uključujući i one koje su u vlasti, ukupno 46,5 miliona. Kako stranke u Srbiji zarađuju, kako troše novac, o tome ovoga jutra razgovaram sa autorkom istraživanja Teodorom Ćurčić. Teodora, dobro jutro, hvala što ste ovde. Evo, mislim da sam u najavi rekla nešto što verovatno svi znaju, a to je da je Srpska napredna stranka verovatno najmoćnija organizacija, politička organizacija u Srbiji. Šta pokazuju ti konkretni podaci? Tako je. Sama činjenica da su oni najmoćniji, mislim da nije iznenađenje za bilo koga ko barem u nekoj meri prati ono što se dešava i prati rezultate izbora. Međutim, u kojoj meri su oni moćniji je nešto što možda o čemu do sad nismo razgovarali. Podaci su pokazali, znači, ako izuzmemo izbore, a znamo da se mnogo novca troši i na izbore, ali ako ih izuzmemo, taj redovan rad, sve ono što oni dobijaju kada pređe cenzus, Srpska napredna stranka je mogla da pokrije tim novcem i to samo iz budžeta, ne od donacija građana, ne od donacija firmi, ne od ostalih izvora, mogla da pokrije troškove svih tih drugih stranaka i pokreta. Koliko je to novca? 49 miliona su dobili, 49 miliona evra su dobili samo iz budžeta. A mi opet ovde pričamo o prijavljenim prihodima, a znamo da su postojale, da su različiti dokazi, različite priče ukazivale na to da se oni ne finansiraju samo na taj način. Da, pričat ćemo i o tome, ali malo pre ste spomenuli izbori i CINS je pisao kako je Srpska napredna stranka 2014. promenila zakon o finansiranju političkih aktivnosti i omogućila da se novac sa računa za redovan rad može koristiti i za izbore. Koliko je to važno? Koliko je to bitna promena u zakonu, jer su i tada bili najveća pojedinačna partija u Srbiji? Pa to verovatno zavisi od toga koga pitate. Neko ko nema mnogo novca za redovan rad i ne ostaje mu mnogo, njima ta promena i nije značajna. U ovom slučaju Srpskoj naprednoj stranci zbog novca koje dobije, koje sleduje, jeste značajna zato što onda oni na sve one pare koje dobijaju za izbore mogu da prebace još para, oni mogu i da podignu neki kredit i onda kombinacija sva ta tri izvora dovodi do zapravo dominacije, apsolutne dominacije. A kakva je situacija recimo sa njihovim koalicijonim partnerima? Je li imate nekakve informacije koliko novca recimo dobija PUPS ili Pokret socijalista? Šta je sa tim? Oni su isto, sad to zavisi od godine do godine, njih smo isto analizirali, oni su u bazi. Od njihovih koalicijonih partnera, logično, Socijalistička partija Srbije se izdvaja, ali dok SNS, na primjer, najviše novca dobija iz budžeta, posebno u poslednje vreme, gotovo sve dobija iz budžeta, SPS tu negde podeljen. Oni dobijaju novac i iz budžeta na osnovu mandata koje imaju, ali dobijaju novac tako što izdaju imovinu koju imaju i dobijaju dosta donacija zapravo od građana. I da li upravo u tom novcu zapravo leži odgovor na pitanje zbog čega je SNS medijski nekako nadmoćan u odnosu na sve konkurente? Pa to svakako jeste bitan faktor. Novac je jako bitan faktor i za dolazak na vlast i za održavanje vlasti, zato što vi ako imate pare, vi možete da zakupite televizijski prostor, možete da platite autobuse, možete da imate prostorije u svakom mestu širom Srbije, možete suštinski da uradite sve da građanima kada upale televizor, kada izađu na ulicu, prvo što vide ste vi i da nekako imaju utisak da ste vi jedino ispravno rešenje. Da. Kada spominjemo sada medije, je li imate informacije koji mediji su dobili najviše novca? Je li bilo tu nekakvih iznenađenja? Pa ja bih rekla da ni to nije neko iznenađenje. Pink je apsolutno najviše profitirao i oni su dobili, pre svega, većinu svog novca su dobili od Pinka, od Srpske napredne stranke za oglašavanje i dobili su više nego ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom zajedno, znači B92, Prva i Happy. Ali opet, sami podaci pokazuju deo slike, a mi znamo da ono i van toga što je prijavljeno postoji. Odnosno, na primjer, CINS je pisao ranije o tome da je ona emisija kada je Aleksandar Vučić izašao iz frižidera, ona je bila zakupljen termin i tim nekim povlasticom, odnosno mogućnošću da SNS zakupi taj termin od 2 sata, ne plaća one promotivne spotove, oni su im uštedeli milione. Tako da onda mi kada saberamo ono što su prijavili i ono drugo što znamo, vidimo kojoj meri je to pristupno.
ono što su prijavili i ono drugo što znamo. Dakle, spomenuli smo 49 miliona za 9 godina. Međutim, vi navodite u tekstu da finansijska moć može biti i mnogo veća, zato što se u izveštajima ne vide oni drugi prihodi koji su nedozvoljeni ili koji su u sivoj zoni, recimo kao što je onaj primer call centra koji je razotkrila vaša novinarka Ivana Milosavljević. Koliko novca može da dolazi iz te sive zone? I da li je to neograničeno? Pa mi ne znamo, zato što neke stvari, mi znamo za neke pojedinačne slučajeve, znamo za call centar, ali za to se ne bi znalo da CINS to nije otkrilo. Znamo za, na primjer, one slučajeve kada su donatori Srpske napredne stranke pred tužilaštvom pričali da su korisnici socijalne pomoći, da su dobili novac u koverti da uplate. Znamo za slučajeve, tako neke sve pojedinačne slučajeve gde mi možemo nešto da uhvatimo, ali pošto tužilaštvo i pravosudni organi nisu se bavili time da istraže sve sumnje koje postoje, mi ne možemo sad da kažemo aha, toliko su dobili iz budžeta, ono im sleduje, ovoliko su dobili iz nekih sivih fondova, ne postoji ta informacija. A koliko su dobili od nekretnina? Zapravo SPS dobija od nekretnina. SNS, oni imaju svoje prostorije na Novom Beogradu i sam način na koji su došli do njih je sporan, ali su tu prostorije stranke. Oni ih ne izdaju za razliku od socijalističke partije. A šta znamo o onome što se navodi pod ostale troškove? Šta se zapravo može da upadne u ostale troškove? U teoriji, ostali troškovi treba da budu ono što vam se nigde ne uklapa, stavite tu. Da li su to neke kamate, porezi i ostalo. U praksi sa strankama se dešava da tu oni stave nešto što tu ne pripada. Da li je nešto što bi, na primjer, SNS je stavljao nešto što bi moglo da se podvede pod oglašavanje. I onda tu nekada ne stoje imena firmi, pa vi ne morate da stavite kome ste taj novac dali. Nekada stoje, ali opet bez nekakvog pravila, tu stoje i troškovi kojima tu nije mesto. Da. A koliko je to novca? To sad zavisi opet od stranke do stranke. Neki troškovi su bili, neki troškovi zaista jesu spadali tu. Tako da mi nismo to, kako da kažem, menjali, zato što mi ne menjamo izveštaj. Iako mislimo da nešto ne pripada negde, mi smo izveštaj objavljivali onako kako su partije objavljivali. Jel pod ostale troškove spada, na primer, poseta Paraliji koju je predvodio Dragan Marković Palma? To zapravo spada pod kategoriju usavršavanja i rada sa članstvom. Na šta oni suštinski imaju pravo? Ja sam baš pitala ljude. Team building. Team building, tako je. Oni imaju, sve stranke imaju obavezu da 5% onih sredstava iz budžeta koje su dobili za redovan rad potroše da, odnosno najmanje 5% da se usavršavaju. Da idu na neke edukacije, da provode, organizuju neke događaje i ostalo. I Jedinstvena Srbija zaista imala kreativan način da taj novac potroši. Muzej voštanih figura, Putoparaliju, različiti događaji. Da. Da li ste uopšte probali da kroz vašu priču kontaktirate i članove SNS-a kako biste prosto dobili nekakav odgovor na pitanja koje spominjete u tekstu? Ovog puta nismo, zato što smo mi samo negde izlistali sve ono o čemu smo pisali ranije, ali naravno u svakoj prethodnoj priči gde smo govorili o nekom konkretnom problemu i gde smo izložili neku sumnju u krivično delo ili neku zloupotrebu, tada ih jesmo kontaktirali. Nažalost, nismo imali mnogo sreće sa odgovorima. Što se kaže, više sreće drugi put. Da. Teodora, mnogo hvala na vašem gostovanju, na svim ovim brojkama od kojih se meni zavrti u glavi. Teodora Ćurčić bila je moja sagovornica.